Sachisin kan Jawaharlal Nehru Stadium kan sakhi bin biang hakakat kendai dring mentau benai. Kiriu age football ki bakersian ke Shillong Lejong. Bat ki bakersian ke North East United. Ban sakhi mano ban yorung syaka final ha kan ke jingkon. Kublai pi berok ki pelok pejor ba josan tanat ban sengap ki video ha kan ke channel. Haba pais ki jingele kai quarter final ha Duran Cup Arajar Arhusan. Shillong Lejong kelarung biang syaka semifinal. Hadin bakalaban pendrem ya ke Indian Navy da leve goal. Haba Pyro syaka North East United kelaya rung da besuk hadin baka job ya ke Budolan da South lanot goal. Kajing ya tap u Alaidin Aljarie Arkol la pelong u ban ya long kum unang tap goal ba bondo kat hadap ba penmi ya kan ke video da nyau goal. Perlu khabar pais ke jingya lenti jong ke Shillong Lejong ha ki samoy baladep ha ki live nem kenti bagi simenta ha ke Duran Cup. Ha ke samoy jong snem Arajar Arpulai ke Shillong Lejong ke klem daya rung syak kuarter final dak bajop tang ke wei ke jingele kai banbat ha ke dan balai ha ke meja ke point. Kat bah ke samoy jong snem Arajar Arpusau bat mentau snem Arajar Arhusan ke Shillong Lejong ke larung bej syak ke semifinal. Mereka bapen kendai mensen ke Riu Age Football. Bahaka semai baladep ke Shillong Lejong kelas Arem ke North East United dalai lanot ko. Ban menta Sachisen ke jingele kai Apollo ha Jawaharlal Nehru Stadium Sachisen biang ke Shillong Lejong kan yakun bersya ke North East United ha ke semifinal. Haba pasyo show ke jingya lenti ke arteli ke klub ha ke Duran Cup Arajar Arhusan. North East United kelarung syaka semifinal klem da Sharem da ka job bat yakai. Haba pai bat syak Shillong Lejong da ka job bat kawai ka namrem hakamat ke North East United ha jingile ka jong ke group stage hadin ba ka Shillong Lejong kelas Sharem da leve goal. Ba ka jingile ka ba Sachisen pat ke Shillong Lejong kan penibor kirangale ka ke North East United. Badan sangut kirang elekai Spain bat kentup yo rang elekai bapau jongka nari Morocco u Alaidin Aljarie. Haba pai sya ke Shillong Lejong pakai yamenta kamdon ye kita kirang elekai Bari. Kabun neki dai tangki kena kasi bat kadon katto kat ne kirang elekai ki ban nabar jela. Ke jing elekai kanlong ke bayakai bah pedang kini ki arteli ki klub. Ke Shillong Lejong dai ke klub ku bayale kai ha ke Hero I-League kat ba ke North East United ke Badero ke Lado jang ke Duran Cup ha ke jok kupor ke dai ke klub ku bayale kai ha ke Indian Super League. Di perlok yang mentang inam lap ni tulpa mano ban jaban mano ban rem ke jingile kai ke la ban kelah ke jingile kai ke la ban dan hi ke ban jabat ke badan hi ban rem Henry ke jingile kai pat hap deng ke Shillong Lejong pat ke North East United kadon kinong kersian kiba artetin namar kikwa ban kersian ya ke North East United at kum juro dan hero ujo unong kersian ubakwa ro ban kersian ya ke Shillong Lejong. Tiasa ai ki komen jong pi taraduk melaya kenduk hakawai pat ke video ban ngin saya pej pat mano ban yorung syak final hakakat kendai terit mentau benai. Di tang kini tak ada melihat kenduk ke wipat ke video kublai shibana.